Samir uyu mutoza wa Senegal guhanwa byo gomba guhanwa sinzi ikiri bubihagarike ahubwo no kwibaza ngo arahanwa gute ahanirwa amagambo yavuze bize ko Morocco yavuze nka bimwe yiyeze guhanirwa Adera Murushi vuga ko ibi ibyo bashaka byose ari byo biba ku mugabane wa Afrika Morocco ari itegeka arabanza ahanirwe ayo magambo hanyuma anahanirwe kuba nawe yari mu bantu babwiye abakinnyi kuva mu kibuga n'abakinnyi ibihano byabo bizaza kuko Morocco yamaze gutanga ikirego kandi noneho byanabaye imbere ya perezida wa FIFA Infantino nawe yavuze ko agomba gufatwa ibihano bifatika kugira ngo binace n'uyu muco wo kwikura mu kibuga ndetse no kwanga no kutemera ibyemezo by'umusifuzi igihari harateganywa ibihano byinshi ariko itegeko rya FIFA rivuga ko umukinnyi wikuye mu kibuga ubundi ni hagati y'imikino 4 n'6 imikino officiel bivuze ngo dutegereje kumenya ibihano byanyabyo biri bifatika biri specific ariko ibihano ku mutoza we agomba kubirya na bamwe mu bakinnyi ba Senegal bavuye mu kibuga uvuga ngo erega Senegal nureba abari bari mu kibuga abasigaye sesi batatu bonyine Sadio Mane na kapiteni ko yarasigaye Sadio Mane na Idrissa Gana Gueye ni nyirango ni batatu none ka Ibrahim Mbaye ko karasohotse kajya no kuri Snapchat kajya mu rwabaro gafata telefone ni gato kajya gasubiza n'abantu 17 akantu gamaze gutwara ibikombe byose gatwaye kandi gatwaye Champions League gasubije umuntu kuri Snap muri minota 12 bamaze mu kwambarira abantu barabipostinze ati ari kuri Snap yaragiye direct yatajya muri telefone ye atangira gutwika ubwo yaragiye gusubiza avuga ngo murakora iki turabivamo burundu ntabwo dusubiramo niyo kintu cyari gihari bango ibihano biri buze kuri Senegal ni umutoza n'abakinnyi urumva rega abakinnyi 9 abakinnyi 9 bagomba kubirya hari n'ikikango ko bashobora kuzabura mu gikombe cy'isi urumva icyambere cyo impamvu bino bihano Gianni Infantino navuze ngo akanama gashinzwe discipline nimuzashyiremo amarangamutima mwe muzashyireho ibihano uko byakabaye uko itegeko rimeze nta yindi nyoroshyo vuga ngo hari iyo mikino 4 ndetse ubwo hagati y'4 n'6 amadolari yagomba gutangwa hanyuma hakabamo na fines rose zikuba ko urumva hari zicibwa action y'umutoza hanyuma umubare w'abakinnyi uko yongera nazo ziziyongera abafana b'icyo gihugu urukumva nayo amafaranga baratangwa none federasiyo yatanga yego ni federasiyo none ku bafana ikipe yawe hari ubwo inahanishwa ko hari match runaka ushobora kuzakina n'abafana ari awikora ariko ibyo ngibyo byo biterwa niyo habaye nka violence ivuye muri tribune akura ahubwo abafana ba Morocco wenda baramutse bateye nk'ibintu mu kibuga cyangwa iki ntekereza ko ibyo byo gukina nta bafana biza iyo wakire nk'umukino abafana bagateza nk'ikibazo bano ko akunda abafana batera ibintu bicupa cyangwa se bagasagarira abakinnyi ba adversaire bitewe nyine bivuye mu bafana kuri stade yawe igihari Senegal itegure nk'ibihumbi nk'R5 by'amadolari iyo ntiryajya munsi ariko ku kintu cyitwa kudakina igikombe cy'isi byo biragoye erega imikino officiel iri mu igikombe cy'isi nyine ariko bafite match za muri kuri international break za gishuti kandi nyine ziyine kuri international break za FIFA bari official bishobora kuba ari nk'ebyiri nanone babaye none ikintu gihari nta match ya Senegal n'Abongereza ryarabaye yarabaye oya habaye ya Brazil n'Abongereza ntabwo yabaye izamuka gatatu bari bariho bategura rwose n'Abongereza urumva nibyo nakubwiraga rero ko bigoye kwemeza ko ikipe y'igihugu ya Senegal itazakina igikombe oya yizagikina ariko hari abakinnyi bazarya imikino izabasibya imwe n'imwe mu gikombe cy'isi match zigera kuri nyerega ni match z'itsinda bwa harimo match z'itsinda reka nk'ubu hagiye kubaho international break ya FIFA bagasiba nk'iriya mikino 2 ibigabanyijemo ikindi kandi nta nubwo baremeza niba ari 4 cyangwa se 6 ushobora kuba 4 bikazabona ko byanze bikuze bo hari abakinnyi ngo bimwe mu byo bari gupropoza arya wavuze uvuga amafaranga ngahe avuze nti abaye make nteranyije yose wowe wavuze abakinnyi n'umutoza n'iki byo noneho aha ngaha bariho baravuga yuko rwose komisiyo ya discipline ikiri kwiga iyi dosiye ubwo bavuga komisiyo ya discipline ya CAF ivuga yuko federasiyo ya Senegal amafaranga ariho agarukwaho cyane
ni ibihumbi 300 by'amadolari bingana n'ibihumbi 257 n'amafaranga 535 y'amayero. Ibo bigenda bakagoma mu 300 by'amadolari gushyira mu manyarwanda 300 by'amadolari bari miliyoni nyine magana na hanyuma Pape Sio Buna Sio we rwose ngo ari kurisika 4 match de suspension. Yego biragwa muri bya bihano biragwa muri bya teko rya FIFA. Nuvuga ngo imikino ine une amende de 10,000 urumva dolari n'amande y'ibihumbi 10 by'amadolari pour avoir incité dans un premier temps les joueurs à quitter la pelouse. Ubwanga bakavuga bati kubera ko yagumuye abakinnyi akabasaba gusohoka bakava mu kibuga urumva hafi bakamara rwose hafi minota 10 hano bavuze Carder bwa bari hagati ya 12 na 10 ubwo ni 15 ubwo ni bari kari ni 15 kugira ngo abone kubagarura. Wa mukino warabaye wa Senegal n'Abongereza. Warabaye Senegal yatsinze Abongereza ahubwo. Yego. Ahubwo baracyafite umukino wa Leta Zunze za Amerika. Uko bari gutegura match ya Leta Zunze za Amerika hari n'indi match bari kuko barashaka gukina match by'imbere ko bajya mu gikombe cy'isi. Urumva rero birahuriza cyane cyane ku mikino ine. Urumva abenshi bashaka kuzaya mu gikombe cy'isi bafite imikino ibiri yaba umutoza ndetse n'abakinnyi bafite imikino ibiri batemerewe gukina mu gikombe cy'isi. Ndabizi ko mu gikombe cy'isi ubwo kipe ya Senegal izakina n'Abafaransa tariki 16 match ifungura tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu hanyuma bakurikizaho Norvège Norvège ya Haaland anga urebye nayo bayituvamo urumva ngo Ubufaransa na Norvège izo match ebyiri abakinnyi bakomeye mu bari barimo ubwo Irasida yabaga n'umutoza kutazazigaragaraho nka Pape cyaho imikirizano yongera kuko yanavuze ku misifurire no ku misifurire yigumura yanganye n'icyemezo cya Jean-Jacques Ndala Ngambo nabyo ni ibihano ngo bizaza ukwabyo. Ibi ngibi ni ibyo kugumura abakinnyi bakora kuri pitch ababwira ngo bajye muri ntoze muri vestiaire ariko no kutishimira icyemezo cy'umusifuzi nabyo ngo iyo dosiye nayo irahari. Bishobora kurenga ibi ngibi komisiyo ya disipurine yamuteraniye kandi na komisiyo ya disipurine ese ugira ngo izo komisiyo za disipurine za kafu barimo bandi naba barabugusa barakwica baragukandagira ku buryo n'ubutaha utazongera. Ariko narabibonye abanyafurika baba baryamye ku birabura nabonye bo bita Odiane Igaro bagiye gutera penalty ahamagara ngo juju zo muri Afrika yose ngo juju za Nigeria ngo juju za South Africa ngo juju ngo hagarikira penalty. Ariko usibye n'abo banyafurika natwe twese twifuza ko Senegal twari igikombe nabonye nabo muri Maghreb batifuza ko Maroc yitwara. Abanyarwanda bakoze parade Abanyanigeria baraserebuye arije no mu yindi mijyi myinshi Abanyamisiri nabo baraserebuye. Rega buri Algeria na Morocco byo ni pusi n'imbeba baba bapfa mu kaga gace ngo muri Sahara bamwe bakoloniza Sahara abandi bakashyigikira abakabire ngo nibirevoze Algeria yego mu ntara ya Kabiri ni kwa Zidane match RS Berkane na yose marije tabaye na bira bihugu byo muri Maghreb niyo baramuka bahuye sinakubwiraga iyo Algeria ica kuri Nigeria igahura na Morocco muri kimwe cya kabiri match yari bube irenzi ya Senegal. Ubwo rero nuko ubwo navuga yuko na Maroc nabo atari shyashya kuko hajemo ibintu by'aba ball boys bavangiye ngo ikipe y'igihugu ya Amasume nayo barayaregeye nabyo ngo bagomba kubireba Amasume irondaruhu harimo ibintu byinshi barimo kubarega nabo bashobora kuza baca amande no kubahana. Ubwo no kurindira tukareba ibyo bihano cyo bizaba bisobanuye muri rusange. Ndumva nta gisigisi dusize kuri iri rushanwa muri rusange. Ubwo umupira bahise bawupasa Uganda na Tanzania. Aho rero niho hari ikibazo kuko ndabyibuka kuwa gatandatu muri press conference yabaye hagati ya Perezida wa CAF Patrice Motsepe ndetse n'itangazamakuru hari umunyamakuru muri Cote d'Ivoire bita Mamadou Gueye umusaza umwe wa hatari rwose ubona yuko yakoze itangazamakuru kuva kera yazamuye urutoki arabaza aravuga ati nyakubahwa Perezida wa CAF ngewe mfite impungenge ko iki gikombe mujyanye muri East Africa mushobora kuzakibambura nk'uko byagenze kuri Guinea
kuko mwari mwarahaye Guinea amahirwe yo kwakira igikombe murakibambura mu gihereza iyi Maroc. Ati rero munyezo zishingiye kuki? Ati ngiye nagiye muri cane mwabahaye. Ati ariko nagiye mbamenyeshe yuko nta mihanda bagira. Kandi se niyo bakinira umuturage yaradusebeje. Ba muturage. Mwarabonye umugabo? Ba muturage. Ati nta mihanda bagira. Ba muturage. Ati hari inshuti yanjye yamwe iba muri East Africa. Yamwe yuko kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi ari iminsi 2. Ati ubwo iki gikombe cya Afurika kizashoboka gute? Birazajya atega indege n'izagenda n'amaguru. Ese yagira ngo ibihugu bitatu ajya bigenda byinshi, avuga amahoteli, avuga ibiki. Urumva avuga nyine yanengaga ikintu bita ibikorwa remezo muri ibi bihugu bizakira igikombe cya Afurika. Ariko Kenya niyo yari inyuma kandi Kenya yabishyize ku murongo Talent iri kuzura na Nyayo yaravuguruye anakiniyeho n'igikombe cya Shane. Igikombe cyamushubije yaravuga ati nkurikije Chan ati impamvu ati ibintu birimo kuvuga ati impamvu twabahaye Chan ati impamvu twabahaye Chan kugira ngo ibe test nziza batwereke ko niba bashoboye kwakira igikombe cya Afurika. Hoima se ntimwakabonye saga stade keza ka Hoima kandi noneho Suma bure yavuye kuri Hoima iti nyanyagira ijya Nambore bagomba kuyisakara yose bakanahindura n'ama tribune bakanubaka na Kampala Arena kandi Suma twese turayizi yo yaguhaye igengo na amezi 6 abari amezi 6 uburyo bubatse Hoima ni na kanya gatoya cyane. Hari n'indi stade bari kuba kujya Guru uzamuka nayo stade Olympique nayo igomba kuzaba iri muri stade 3 Uganda izakoresha mu kwakira igikombe cya Afurika. Tanzania nabo basanzwe bakira bafite iriya Zanzibar bafite imbere mu gihugu bari kubaka Dodoma. Kenya ibikorwa remezo ugiye kureba nka Talent Jondi Aisho Speed nako Aisho Axel ariyo twabonye stade yaramaze gufata fomu garagara kuko bamuciye muri kajugujugu twese turabireba. Sintekereza ko Kenya, Uganda na Tanzania bahawe imyaka 4 ngo bakire imyaka bamaze babiziko bazakira imyaka 4 si birongo ibikorwa byararangiye. Uvuga erega ruvuye ikintu cya mbere gihari biriya bihugu byose kubikirebana n'amahoteli si ikibazo. Imihanda bafite ama-highway urukumva icyo si ikibazo. Hanyuma cyari gisigaye cyonyine cyari cyo kuvuga ngo amastade ari kuri standard kuko byose biriya bihugu byari bihuriye kuko bafite amastade ariko usanga asabwa kuvugururwa amenshi ko ari ukuvugururwa agashyirwa kuri standard. Ujya kureba nka Tanzania ni ifite venues zigera kuri enye zo kuko niyo bazakoresha stade izaba iri Arusha ama ugashyiramo Benjamin Mkapa ya Dar es Salaam ugashyiramo stade ya Dodoma ndetse na stade iri Zanzibar kandi yararangiye. Hanyuma Kampala Hoima yararangiye barimo barasoza indi stade ndetse n'izaba iririra nabwo nayigeze hayeze igeza heza harimo gashyiramo rero Kakamega yaravuguruwe, Nairobi yaravuguruwe, gashyiramo na Eldoret muri Kenya. Urumva ko nta mpamvu yo kuza ibya bindi barashaka kutubuza kuzajya kureba kimwe cya kabiri. Ibya bindi arimo mbibwira rigari bivuga na Axel tuzamwohereza Tanzania igani muri Kenya. Akira kigomba kubona ngo Morocco ngo yahuye na Senegal nyanyagira Kampala ikintu kureba kimwe cya kabiri. Ngo urabizi ko bidi yaje muri East Africa, urabizi ko West Africa niyo yari yarayikaniye. Urabizi ko Botswana na Zambia Botswana nakubyareye muri Afrika y'Amajyepfo. Botswana na Zambia yaravuze ati twe turashaka kucyakira. Hanyuma Nigeria na Benin nabo bari batanze iyo bid. Senegal yaravuga ati twebwe ubwacu turiyaje tushobora kuba twakira. So ko muri West Africa rero ibishimiye kuba iki gikombe cya Afrika cyaraje muri 2024. Katene turebe nacyo nako mu merwe menshi. Nigeria ifite stade imwe niyo iri gushaka kwakira igikombe. Tuzacyakira nk'abantu muri East Africa ko natwe turi muri East Africa. Tuzaba tunariyo tugiye kubijya ibindi. Ubwo rero nuko gahunda zimeze Rugangura ntabwo turi buhitire y'imikino ya UEFA Champions League wenda tuzayigira umwanya kwisengura ku munsi w'ejo ahubwo wenda twahereza abantu gahunda uburyo iteye uyu munsi. Hari umukino ukomeye kuruta iyindi. Hari umukino umwe ukomeye kuruta iyindi yose ni umukino ekipe ya Inter Milan iza kuba icakirana na ekipe ya Arsenal. Wenda gicishamo kareba mu makuru ahari kuri ekipe yombi nk'abakinnyi badahari kurana rwa ekipe Inter Milan Karnaglu naho hari afite CAF cyangwa se imfundiko. Ni umukinnyi ukomeye cyane ngira ngo n'umukino uheruka guhuza aya ekipe yombi Inter batsinda kimwe ku busa niyo uragitsinze yari yabaye penalty ku nota 5 yarabaye di match nta urimo rero yaravunitse witwa DJ Naro yavunitse kiganza ariko na Denzel Dumfries yavunitse cheville cyangwa se akagoma mbari nawe naho hari. Hanyuma na Martinez yavunitse cheville. Nabo bakinnyi badari kurana ekipe Inter kurana ekipe ya ubwo kuri Inter kandi bashyiramo ka na Thomas Palacios naho hari nawe
nawe Yego. amaze iminsi. Hanyuma Mkhitaryan naramuka abonye ikarita match ikurikira ntayo azakina. Kuri ikipe ya Arsenal, Calafiori hanze, Dortmund hanze, Dortmund banamusimbuje Gabriel Jesus byatumye bamwongera muri iyi list ya Champions League. Max Dortmund kavunitse cheville ntago hari. Hanyuma uri doubtful ni Nkapi, nawe yagize ikibazo cya hamstring, afite ikibazo mu itako ariko baravuga ko ashobora kugaruka. na match ebyiri ntabwo yazikinnye zero. Yego. Hanyuma Merino, Norgard na Rice bagomba kwitonda cyane kuko nibabona ikarita y'umuhondo uyu munsi match itaha ntayo bazakina kuko bimeze bazibone bazikuremo hakiri kare kuko zikurikiye zizabazore. Hanyuma avuga ikindi nyine se abantu bamenya ni match ikomeye nyine cyane ngo ama equipe ne yabayoboye championnat ziwabo. Ni yayoboye championnat zose ni zambiri. Inter yakoze fopa itsindwa kwa Atletico de Madrid match yeruka ifite amanota 12 ku mwanya wa gatandatu iramutse itsinze yakengera imbere kaba kuguma mu makipe 8 bigabanyamo imikino 2. Urumva kuko iyo utagiye mu makipe 8 uca muri playoff ugakina umukino waza no kwishyura kandi kuri equipe ishaka igikombe cya championnat mu Butaliyani nekeza kandi nakifite amahirwe menshi yo kuba yahatanira ikanagitwara nubwo wenda za AC Milan zigikukuza na za Napoli ziraho hafi iramutse igabanyije imikino byaba ari kiruko ku bakinyi ba. Yes, ubwo numva ngo Arsenal rero irakina match ariko ibyibuka neza cyane ko ku cyumweru zaba yakira Man U, imibare ni myinshi kuri Arteta. Agomba kuroba buryo nyine babakinye bitekerezaho kuko match zose ni match ziri kikuriwe. Iyi match ubundi arayoboye muri Champions League. Iyi match arayikeneye cyane kurusha yo ku cyumweru. Nuvuga ngo erega mu mibare nayoboye muri Champions League. Mu mibare ntabwo ariko sayirusha menshi. Mu mibare wibuke ko ntabwo arabona itike mu mibare kuko ikipe ya cyenda irusha amanota 6 kandi hasigaye gukinwa match ebyiri z'amanota 6. Ntabwo nuvuga ngo ari muri position nziza ariko ntabwo arabona qualification. Ikipe ya cyenda kugira ngo akonfirme kari mu munani. Liverpool niyo ya cyenda ifite amanota 12, Arsenal ifite amanota 18. Arsenal zigamye ibitego byinshi bya kuri 16. Urumva ko mu mibare ibitego zigamye ni byinshi, amanota yo bashobora kuba yanganya ariko still iyo utarabona iyo uvuga ngo bifite qualification 100% navuga ko imibare ibigishoboka. Ashobora kuba ati reka focus cyangwa se imibare myinshi nyishyire kuri match ya Manchester United cyane cyane ko iyi Manchester United irutse gutsinda Man City mu buryo abantu batatekereza avuga ati kandi ndabizi ko ino kipe ni kipe ishobora kuba yanesha amanota iyo Man City kongera kunera igitutu akaba yatekereza match yo ku cyumweru iyi ngiye avuga ati ndayikina bishobotse amanota aboneka ariko nataboneka niki ushobora kuzakina match yawe afite Zada ariko amaze iminsi ayikoresha nabi rotation yiwe ntabwo irimo irakora neza n'uburyo bw'imisimburize nka match ya Nottingham buryo ya approachinze iri mu bintu byatumye atabona amanota. Arsenal muri champion imaze imikino 2 idatsinda igitego itabasha kwinjiza kuko Liverpool niyo yitsinze yatsinze igitego kuri Nottingham agiye gukina na Inter akeneye gukonfirma umwanya w'imbere muri Champions League kuko umwanya muri no minsi uzajya ukonta. Niba dufata urugero asoje nko ku mwanya wa mbere bisobanuye ko imikino yose ya knockout azajya yisoreza mu rugo ariko nasoza nko ku mwanya wa gatatu wenda dufata urugero akajya gukina na Inter wenda muri kimwe cya kabiri Inter yasoje ku mwanya wa kabiri bizaba kazabanza mu rugo agasoreza hanze umwanya wasoreje muri Champions League uzajya ugwa amahirwe y'umukino uzakina uri imbere. So nubwo azasoreza kuri Kairati urumva Kairati yo biroroshye abanga bakine neza babona imihondo Kairati bazakinisha abana azaba ari no mu rugo urumva ko match yanyu bashobora kuza Kairati no gukinisha abantu ba Down man bazayitsinda bari